आज शिवरात्रि सुखरात्रि भन्ने चलन पनि छ। शिवरात्रिको अवसरमा भगवान शिवजीको याद गर्न मन लाग्यो, शिवजीको दर्शन गर्ने र रावणद्वारा रचिएको शिव ताण्डव स्तोत्र पाठ गर्ने रहर चल्यो। शिव ताण्डव स्तोत्र पाठ गर्नाले सुख समृद्धि बढ्छ, आयु बढ्छ, रोगहरू निको हुन्छन्, समग्रमा शान्ति मिल्छ। त्यसकारण रावणद्वारा रचित शिव ताण्डव स्तोत्र। जटा चवि गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां जमज्जमज्जमज्जमन्निनाद वज्जमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्, तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम, रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि, विनोद में तु वस्तुनि। आजलाई यति मात्र। भगवान शिव सदैव कल्याण गरून्।